Kaseng Hanyutrap National Liberation Council kan bu hakmat ka sorkar ban ai ya ka amnesty ne ban map ya baro ki kamu kat duma bala pengat persya ya ki dukhat kaseng khnang bakin yo ban khi lait lot u vice chairman ke HNLC u ba man bhalang jarwa habakran menta ka arpholai tarik jamang ahja arpholai ulaong ba kaseng kan bu hakmat ka sorkar ya ka amnesty shwaban yakran ya ki we ki mat ki ba kaseng kala penkre kajing yakran hapdeng ke HNLC ka sorkar jala bat ka sorkar pedeng kan sedang hakatayo beningkong jong ujeliu banwan uksiang ke HNLC uba sadon kebla ubaladon lang ulapan syai halor ki babun kimat baka seng kalapan kre kum ke instrument of accession bat kiwe Angin dan ila harus tumi beri political secretary jumasai ba man alang jawa beri vice chairman by ba stoji lindo beri piso di ba memang lapang sudah main di member juga senguni ba idan bentah ini lapang ba sedang ba sebelum ba ngaklai kembang matang dengan ailan vice chairman beri keren ya ga jitu sing jenusi ban pelong ini kan pasukan federasi Shillong Press Club kepala pelong ya gani ka press conference entah sini kumju ya ki sang KSU FKJGP RBYF SNHNYF utah terter agro por ko akan ai kublai di pai jo beri jo trap di perlo parado parasenam berkumju ki nongsun jo ka channel kumagan baik pang lo na suka ban bentuk kendiat ya ka ideologi coba HNLC ka HNLC nadu musuahi matala don lai kusan senam ter nilai ki nilai don gaji nilai ka sorta ka bakongsan gadi ka neutral nationalism ni ka HNLC hi ka kwa ba ban ID nilai ka benru bri neutral lagade hapo ka constitution jongari indiana lagade haparo kamdile tamba ka HNLC hi kat kum bajing ideology jongi ni kwa ba panyo ay katagar recognition so ko jai dire ladangi ko yeno jor ladangi pe sabang ni pe phaya kinigi naga ni pe ki rohingya ni dei pe kinigi ki jinja ki bamen ha kinigi cookies kitu ki dei ki brio ki ba long stateless kimdon ke cakap orang macam, tinggi rule se kalau berbit poy ke por ba, ki kerja menteri jongi rongi laban long jongki, nomor bang kimdon ke jingi itu ke bekerpa, kimizo kidon bezoram, naga kidon nagalan, manipur kidon manipur nrai, ni ku kerja menteri rongi empat don hi kata jingi itu ke bekerpa, dia kita hi ke ba long ban subatai short ideologi jong pasang. Yang tak sesuai jingwan keren sini kami ba ka saya channel si bagawan pendam. Kami bagiwan pendam sini. Kadi ba kajingwan jongi sini kadi ba kalau dah bangi kuat bania keren berkesorkar. India berkesorkar jela kunju ban penbaik ye gini kendrum ke pelaidon. Padahal kunju upor nga ngidon hi kata kajing angut ba kan poi kadi kajing keren lese kala ban poi syaraton. Kala ban bakpor ba kan poi syaraton. Macam saya kendia kata ibu saya kata ke informal talks ke ba keren. Last ka bunyi keren baru home minister. Jingdan nang chief secretary or home secretary juga nilai. But haji por ke baladar long she's nanda long bagi like kedua lagi beliau juga home ministry. Kini ki jingnya kedua hi kalau ningkong ni habban perak lenti. Shua bagi polisi kata formal discussion ni formal demands ni abang ya itu kalau berbentak mengilang maka path breaking dan ini jeng perak nanti. Kemudian ka bagi kalau nak shua itu kedai mereka safe passage. Kamtam ye ki mengira untuk pusing di Malaysia akan ni peace process. Kalau yang kata lah dia ke kabar ke bagi kalau kedai ya ka jingwan chu ki paradkot melapat ki paradkot di musang jingwan chu tak hadu bak sarkar dari ban penbai ya kan amnesty informally lah ya agree cibun ki benta ban haka amnesty kita bangin saya agree dak basyai gade ya ka formal talk dengan kapan solong banai marwan first week kata ketiga kejingkuat pan dia ya keren no ka first week
Ke HNLC kabdi keseng ka ba persyai dari India. Ne ka ba persyai dari Benrio. Kabdi ka ba persyai di Muslim. Ne di ba persyai di Hindu. Kabdi ba persyai di majority ne di minority. Dari ka HNLC ni kum keseng ni lo pro justice but pro human. Polisi buat tangga aswa. Itu boleh kada kita ki agendas kita ini kita political agendas juga agensi. Nama hadu mentang impat ya kada dengan political agendas. Nama gara political agendas kan sedang hauju tang formal top. Dengan serai banyak beli bini agak public domain ni agak political agenda serai ki press will be invited agak formal talk serai itu sini pensa yo ya kata cicai mo kami dia lagi political agenda sekitar ini sabu ke asokar oh iya kat di media gitu kita iba kita bahasa ni kan yang nunggu media kayu ni nunggu sedang nama kayu ni kamdi tang kayu ni nama kibun pat ki benok ki benok lang kayu ni kita lah haban yang korporat lang jadi kamu kalau kabenta ba ni yakran ka formal to ya Gua akan tinggal bagi agak military strength na agak manpower. But Ya kataru ngatarai kam takam pati por bagi ya disclose ya takai. Kan support kalau dia ke por fix i kalau ka strength kalau belum pada so kan pausa kada. when comes this file ndala depsha shirong ka formal talk maybe hakata ka formal talk hiru ngala kan seal selin no ya ka ceasefire ka shong pa ka first round of formal talk nang ki ba minikran ki bangin thir to kada ka ya ha ka bentar banya so ino ceasefire ta na fly mini so ida lai se yo kadang don ki technicalities bangin pala ka first round kan nang sipor ni sepato ni juga peace process kita ikat settlement agreement dan ini kita ni kecil doang saya bukan untuk mencuan de kemud kemangong dan ayah so yang ceasefire yang dah kelas ni asutu ya kemud dan formal talk of first round dan sa long shit de kemud kecil tu kita di situ ka settlement agreement de kemud ni hab ya so ini settlement dan kata kita part of proses the peace process Dalam kata pada latest stage we. Rehabilitation kalau awal dia dah pelayo ada amnesty syukur dah layak baik. Layak biang di meeting layak berjur beror liam mamla. Yang takin sawan ke rehabilitation. Kita ikut pakausan kan rehabilitation. Long habis tu kau imam long asal ni sih ya kalau long ke intention ni kan ada ya ban ya kerana itu nam tak ada rehabilitation package long kata dia mata duty juga orang ada pendat mereka ada pendat tu nak ada masing stick big issues kita stick ni kerana mesti kan Amnesty tak ganti hak mat dulu kan. Lada kamdon ka amnesty tak kemud kumdong ini ada kata freedom banyak keren bagi sarkar. Kumpertang ini ada kata safe passage. Kini rugut itu ini kita. Ini ada government kan maksud dengan amnesty government kan negotiate with the outlaws. Mendekani yo i Tapi baik aman kesini everyday debate like ni ini pun di jumlah kita. Kini saya kendang ki kenja jingdawa hakabangi la mencinaru kenjaan ki banya daing lesi tai mentai fitan di jingdah dimut jing khat ni Nama kuman supaya kita ada ni kita yang kebodohan isu. Lagi bodoh rubo lagi dong di pasti lagi miyo jingida. Nak lihat ke sokar kuman. Ke sokar lesi ke jingida ke bagai police department tadi lesi yang tengah di urban areas. Nah itu di area bonsin kim jumpa jingida. Kita lagi deh gitu, ikan teh, besok jang tombor, nong keleng, kibon bagi issues kita kan, imla ben kedua tang iwe. Semne sampai jing ma wa Nak keleng jumu tak assurance kedai ketahi anda lah stang ke formal talks, kini margin dawa kin support mat. Katur kedai ke bakau sana mat. Wei sarkar kalau agree subuh hak formal talk lah itu kalau sarkar kalau agree kan amnesty tu namun kalau ini yo kalau kakut kan amnesty Kan banding problem show kan banding itu. tegawai Meeting bagi Home Minister di Subur Menteri Rembah, gila, ya keren ya kata kita. Dan nak yang kedua kesokar, kami berkesokar jelas gila percaya long lesi kan undang kan undang yang diutur kan.
Temangi nakalian jongi ki leaders ki dang don higa apprehension. Let's say kalau pun poi ko ba ndang nilai wan lu chuni let's say fila ban arrest na kalau pun don kono kono mar NIA kum ong ka de ka quasi judicial body. Kadon ki confusion dia. Ndai la de ba kam don kata ta kemu do macam senam di let's say ki leaders jongi ka banang ni let's say kila wan chuni ka. Jadi ketu hi ka bala akak na. Lang ya ke formal talks tingin dang don shwa chini. Ki badi ban hier, ki la ban hier, ki badi ban wan kio nok tero, ki sedang wan kio. I mean, if you remember from the inception of the organization, the thing that we have been fighting for is the instrument of accession and the violation of the Indian government about the instrument of accession and the annex agreement. So that is the base of all the other issues. We talk ILP, we talk influx, we talk economic deprivation, we talk development. All is based on that, because the organization since its inception have looked at this violation of the instrument of accession and the annex agreement as a big aggression on the new government. So the HNLC, through this peace process and through its struggle for the past 35 years, wants to rectify that historical mistake that was committed on the Hinyo Group. Then everything will be revealed after the first meeting in the formal talk. Then you'll get more clear picture whether the organization is still talking about that or not. Because right now it's a process. So from the leaders who are stationed here in Shillong also, they are keeping a kind of conference meeting day in and day out to sort out this thing. So as I have said earlier, that no negotiation can be without condition. All negotiations are based on certain condition. If there is no condition, there will be no negotiation. It will be a surrender.